Magathiti Kumuramura. No muona enda muona ne wakuma Samburu. Yes. Ru tasia ne Embakasi tasia ko cia ne Embakasi. Good. Gwe tasia gongu we. Mata kuna matadia. Tasia ne na kuwa iga Embakasi. Good. The standard iro igatia. Iriga atiriri uhoro wa Ruto kunyitana na mundu gwitwo Mudavadi kana ANC ni uratuma ru githurano ninge gicenjie uria turarora githurano ru ninge ni ugucenjia because ikuragire na kiriru na kindu kihuhukanio kiu. Was it an earthquake or only a trauma? Kana no kauru karagwirire maguru-ini ma Mudavadi ni gathiti iroria kuratuka no maguru make tu maraina-inire ni kiuria kiorio tigutwika kuroria atiriri ni kirare githingithia ukungika no maguru-ini ma Mudavadi hau tu maguru-ini make ri no haraina-inire kungi kuraiguikire na mundu uyu gwitwa kiri kiuria kirorio mundu uyu gwitwa Musalia Mudavadi ri aragwetwo ni muthomithania umwe wa university wetagwo Dr. Bosire ati Mudavadi is a pretender ni mundu wa gwitua Mudavadi betrayed the kind of argument he's fronting ati arakunyanire maundu maria akoragwo we akenda guthingatithia yet he's dining and whining with the corrupt people no ne aroneka akirianira na kunyuanira na andu aria makoragwo magikwirwo ungumania Mubunge wa kuria Nyeri ogwetwo Ngũnjiri wa Mbogo arauga Mudavadi ni arathirire gisiasa finished politically no hani turacoka tukerwo atiriri the decision by the Ruto Mudavadi Wetangula trio to team up leaves other Oka principles in political quandary. Tero ati Kalonzo na Gideon meguthie nako Tarugati Katri, Kalonzo, for instance, who was largely tipped to fly the Oka flag, has the option of either joining Mudavadi, cobbling with what is left in Oka, or joining Azimio. And that will make our mouth-watering poll contest. Kurati Katri, Luke Kalonzo, mena man gidire. Metiga in a situation, either mogarire to suruguru matrato atigara to Oka, meumie na marugamie Kalonzo eta muhanirie twa president kana ime Mudavadi thutha athi gwarakinyire geti ni ashoke kana athie mwena wa Azimio turero githingithia kiria kinene kingira umire kuri ari ni koro Ruto na raugire ni go support Mudavadi getigia president kiu kingira ari githingithia koro Ruto araugire Mudavadi for fifth president no turakirwa atiri hauthi nonetheless tathome ya nonetheless wapi second column nonetheless anything is possible in politics and the DP can similarly back Mudavadi for presidency it which is possible. What ni hokukwiraga would fully amount to a political earthquake ini kogo Ngũnjiri arauga atiriri kugirare githingithia koro Mudavadi ni araigirwo ni ukunyitwo mbaru ni Raila na ni Ruto no riure agacoka akerwa atiri anything is possible no igwe Ruto ugete go support Mudavadi riu kiu no ikoge githingithia ni turerwo haha atiriri mundu uyu gwitwo Mudavadi ri ndageterere go support ni Ruto na ndageterere kuheo giti kia deputy tondu Ruto ni arire rurire rwa Gikuyu ni arite andu Mount Kenya running mate ne wanyu angecoka meneane kungi kuringana na Ngũnjiri kura iria hihi anacio no kura iko he mundu retwo Bosire aroiga Dr. Bosire no amuona ne ngumugwetete yariga atiriri in working with Ruto the biggest political winner is the DP. Ati mundu ro kuhotana haha muno ni undu wa kunyitana guku ri ti Mudavadi ni Ruto Mudavadi no etangura ati kindu marona marageria kwiyukiriria na kweria gwita salvage ni salvage their pride. In fact turero ha marona nirie bicha ya desperate men Mobuga to the page 5 Mobuga wa Mavoko no Mavoko Nikuria Machakos Desire wa marwai hau etagwo Patrick Makau arauga for many years I have said Mudavadi is not a serious chap taura ni miaka mingire ngoretwo njui ndiciragia mundu I have said danauga Mudavadi ti mundu serious after promising Kenyans to expect a political earthquake after kutuira kana thutha wa kwirira a Kenya ati ni akarehe githingithia gia kisiasa guku bũrũri wa Kenya na gatuma ira tutinde turuthiriirie ni tande ikaraga nja muno ngogoyo
Ini ni ndekira rwimbo ngoimaja. Ndekira rwimbo ngoimaja. Tondu ngenda koinainio wi gatini kara kanga goyo. Ndarukiraga ngoimaja kucuthiriria ngoria waigua ni giukire. Aya. He only ended up joining the Wheelbarrow team. Ati thutha wa kwira andu maundu macio mothe racokire kuingira mwena wa Wheelbarrow. Page 6 na 7 hefata tuchiruga kana kuratika no maundu macio mageretie kwariririo amwe makinege magiukirira Mudavadi ndu wa guthie mwena ucio arengi makimutugagiria koguo noguo maundu mara mekirirwo page 6 and 7 rugama page 8 page 8 Raila na kana andu ake marari kuria mwena wa Naikuru maraugire atia niko dismiss they dismissed the Ruto alliance na marathi na mbere na kwira andu mathi na mbere na kunyita mbaru Azimio la Umoja thirikari nirerwo ikurira maitho njuragano ici turona kana miri no ironeka kuria rwiro ayala ndigakire guthuthurio baraginya kumenya keneke kiraria kiria kingi na mugambo ucio wiketio ni Archbishop wa Nyeri Catholic Archdiocese Anthony Muheria ni waraikirie retana riu kurorwo ni kikirathikira na arauga wira wa mbere wa thirikari ni go protect human life kugitira andu ayo na ni areria andu aria marethaite atiriri wethe gite njoro gya koni urarugama no uhunjeria andu urumwe na thayo niguo wethe gite uri etha we no ndugaturehere haro na ndugoke gutugayania mundu wothe uroka na haro na uka kugayania andu ucio turegane nake na inyu ni uretha by the way ni urabai asha ndonire kiria he andu makoretwo makinjuria ati kana ndirarugama ni ndiramera ni ndirarugama na ndi na itanya ria kurugama kwa ihinda riri ndio goda kiria kwa ni kurugama ri ningi akuririkania riri marua makuma ona guku na guku kuna mo nguraniri mundu urarugama utige wira riu nyandike marua njuge ndatiga wira ngacaria ungi mundu urarugama radio no uri reke nemo ni mweri riri kuma mweri 1 March agoe wa Inoro utige guka Inoro kuma mweri 1 March kana goe wa Citizen na toginya no twae gwatera mweri 1 onyingate mbere ucio murembe ngetha noke kugira haha tathi page 10 how the rain yes how the few mwanake omwe ri ugitwo James Ng'ang'a ri arakuitwo ni matatu ya andu meitaga Lofa Travelers Sacco huko Nairobi ni joi matatu icio ni cio Lofa ni cionaga riu ri arathi na mbere na guthaitira muoyo wake thibitarĩ-inĩ ya Kiambu. What happened? Ekire atiriri aigiria matatu thaa 3 cia tuko na arĩ imire Githurai harĩa 45 stage ya 45 matatu kirega kurugama harĩa stage igithie kirugama bara na kadeno ikaga maundu ma interior design ya akiroru efara ya kiroru umariru efara ya kiroru umariru atari ararikia kumari matatu igikura ne ukeke muranga kuguru au igai taboma wega when it was his turn to disembark taboma ni gutaura when katoje higoro jabeno itawo James Ng'ang'a the interior designer said from his hospital bed that the matatu stopped in the middle of the road at matatu kirugama gatagati wa bara at Kahawa Sukari haria Kahawa Sukari niguo niregire kumuiga haria Githurai ya 45 stage yoka haria when it was his turn to disembark the matatu sped off suddenly throwing Mr. Ng'ang'a onto the tarmac. Nona akitua kumari orire akinyithie kuguru bwethire matatu igikura aringithirio thi akiringa thi gicoke kimukinya kathoma ndigakorwo it ran over him fracturing his left leg and injuring his left hand. Akigwa ngari yako kuguru kwa ngari yogukinya mundu kuguru na guoko ndereba ni munyite aretwo Peter Karanja na conductor aretwo Rochester Musyoka ona marabire maranyitwo maracoka marareke maratũrwo igoti-inĩ na mararekererio na bail kana na bodi ya ciringi 10,000 no cash bail maracoka marerwo atiriri borithi no nginya wabe mathi kwi Joseph Ng'ang'a na P3 na form ya P3 nigetha thitango ciongerwo kwi matereba mariko kwi ndereba ucio na ikanga ni mathitangirwo nginya dangerous driving mathitangirwo mahitia matatu ta imagine kama ukuiga mundu gweterera mundu aumeri kagutikaga second cigana niguo ndigagwo no raruga mabara niki na kama ureke ngui imbiu ni anini tareke tuthiriri ihenya riri ngari cia matatu ikona rio ni siriri yake riu ni mojia mo page 3 ya gatheti ya Health and Science oyo riu ni mwatuonjeria mwanake designer mwega muno ya Health and Science ina guku thainie heka magazine ga thainie Health and Science hau page 3 hau nyitite tigana na iria ni acha tutigite
ndekonyitithania ya mitino ya barabara uria andu aingi nginya makuite ni ndu wa ndanyithania riu neria nona mwanake ucio haria imai thibitari agithaitira muoyo wake nona mundu turuta nake wira gwitwo wangu wa mwangi muthuri wake ona akera guthirwo ni nduthi haria barabara ya Kinoo hau Kinoo ndirerwo andu no gukua marakwa mundu agikira barabara andu aria makwiriire hau uguo kuma regeni kuma haria gitarwa bate nginya haria regeni haria rugongo andu no gukua ni mitino ya barabara tatu andu makwite atia ungirwa account iria stongoretie hau kana ni tukwirwo na gukwite andu igana mwaka ucio rathirire Nairobi gukwite andu 500 matwa gukua ni na accident haya Kiambu andu 460 accident irora menya ningi nginya gukira corona ni ona gukira mirimu eno wenge na Ikuru andu 368 Machakos andu 219 imagine Murang'a andu 162 ngai Meru andu 150 kai mitino ya ingehire ate acio ni gukua acio mabita makagia mutino mundu aya ni gukua ku nundu accident Kilifi ni andu 143 Kakamega andu 139 Githumo andu 138 Nyeri andu 136 accident tara mwaka ucio rathirire kurai na accident tara kagwe the few kagwe karai kagwe thire karakuania mwaka ucio rathirire kwena reported accidents 8,000 na 919 haya andu marakwire mwaka ucio ni igana andu 3,000 na 975 andu 3,000 ni gika kegima andu 3,000 magigwo hari guo mundu angimenya uhoro wa mitino ya barabara ni yoru na ni ihenya tu tikindu kige by the way kuri angi seriously injured ni mahitia ma dereva kuri angi seriously injured mojire njoroge andu 8,026 mundu wathiana maguru riu ndathiana maguru mundu aikaraga thi tuikaire thi ringi atinda akomete mundu wethukumagira ndahota guo tondu mundu ni seriously injured ni kuga ndari ndu angeta ni undu wa mitino ya bara ni undu wa kwenyeria ngari ti kindu kingi na tutikerwa ati ni makome mahitia ma dereva ni dereva accident ndororera andu matwarithagia ngari guku tiga oguo ngari ingi ukai mbere hinge hanini ici ngicuka na guku mwene ni tairoka ona rigo ukairoka kuhoria mwaki mitino mingi kakagari utuko kana muthenya ndutwire muthenya kwanja farigici muthenya andu makionaga tondu ngirigithania accident cio thirari 8,000 3,000 ni cia utuko na 5,000 ni cia muthenya farigici matatu taicira iratuninira andu kahua sukari mitino mingi eke ngwire ti mahitia ma ngari ni mahitia ma dereva ona ti mahitia mabara gukorwo cie thuku ni dereva ona ti ngari ture tare na kuria ri we ni ronire ngari ingi ya matatu ikingira petrol station ihenya dereva goka ihenya agakora mundu urendia maguta akamuraga ni ronire video nona haha hetagwo ate haha ugioka hasi ID umete na Kiambu hasi ID wetoke hare ya sharks nona sharks ati muikuruko sharks muikuruko kore karu harakiro thibitari nene muno ya AR hetoka ri thibitari iyo ukinye ha mutumia riri ukoragwo na nyumba ya ciana itagwo Mogra ku mutito thinie mwena uyu tanaringa karuwe hau aikuruka ri ha karuwe ri nigatha ru ambatire CID ira ati gakona koru ukionaga view hau dereva renda kuhituka gerere athiko mundu ndonire mwe harurukite kianda ndingirugama tondu ni mahitia ma dereva mitino mingi Kenya ni matereva ti ngari ni ihenya ria guthiko kamau uthukuma ku ukicoka ukona ngari iyo yathie tonyo hau next ni rona ngari ikuhitukanitie na kiria igacoka ukona ya tonyo hau kibao kiu ki hau mbere akiri kio akinyirite hau mbere akiri customer na ni arenda gukua kaira ino ngekinyite ino ngedikoe riure ukinyagira ciringi 20 riwe guthitangirwo nginya dangerous driving na mundu ni ohagwo by the dangerous driving no ohwo iyo no yage fine na wikore thini miaka 7 arafu he target meragwo ati ngari uke ijuru maguta na urehe 10,000 na mwirihe na cia mukinyo no marienda gukinya no gukinya niki mukinyo kedia kumanena kuri andiki yao nete kumanena mwende amenya ni makinyaga mukinyo niki itoto akando erihe mushara arihe mwene ngari arihe maguta na arihe iria cionekaga cia barabara acoke he kindu kingi mundu ari igira giake ni ndu wa kweli ndegwete NTSA yauga atiriri ngari ya matatu ingigeka kiundu sako yo yothe ikoero hatua sako ngima no na lofa ndegeherithio ni ndu wa mundu umwe no herithio njoroge ni mundu agiyukua murigo wake ukidereba nyingi cia lofa itwarithagia wega riu gukuithio murigo wa mundu uyu warugamia ngari bara na ndanareka nginya muthie-ime ongerera speed nigetha kiria iwe funzo ritaru ha ingihitia njekie ri we no ukuithio murigo wakwa
kana ni kana we ungihitia no nguithio murigo waku ari rugo kone tofauti rugo kuitonekera no jorio mahitia ino jire ino jorio raregire kurunganeke by the way ni tone kirafati kuona kana we nae ununge nekio na ni turunganaga ngari cia matatu gwatwikire imwe inginana sako ngima no ginya maheo matumiro tumarua onako de kurugamio sako ngima ri no ginya megwika na explain Adam sure na directors asako yori no ginya nao matigenda kuigwa ndu tocio ndanyitake turikira ndwagithio ni Joel Mushembe ndageitheka muno Mushembe no amwe na Global Events agira geithia jambe yo muno ndageitheka na mundu gwitwa Alex Ware Hobothio na akiageithikirio ho asante tunikiria hau ni ithaa rĩa thagire tuko tukirora horo wa ureri na tukirora horo wa ureri tuko na Bishop Harun Garuya uni baba Garuya Junior ni bita Garuya Senior tuko tukirora horo wa ureri wa ciana citu kama gwaka ngethe mugeni waku ni akinyete ta gwatia etagwo Joshua Mwangi akoragwo technical bench ya jamu kuria Muranga kiuria kiria ngumuria kia mbere ya kinyari ni kana ni araigure githingithia muthenya wa ira kabisa na kemwe roreri ndego gitwira niguo 22 2248 na ile ngene 22989 ya radio ni 22989 reke tukinyie hau agikohe mundu ndahitiria ni tondu wa kumuramura magatheti no juria kurekerwo kabisa gatari hinya kanyuaga munju have a nice day. Thutha wa ihinda iraya ceceni ya Inooro FM nituhariirie mugithi munene wa gucemania nawe mwaka uyu mweru na kwiyonera maendeleo maria makinyaneirio matura-ini. Jumatatu tariki 24 mweri uyu mugithi ukahurwo cabi urorete Murang'a County nogerere Kabati, Keno, Makuyu, Kamauha, Sabasaba, Maragwa, Murang'a, Mukuyu, Kahuro, Kahatia na Muraradia. Ni ugacanja muro na nyimbo mwaki ni aini wendete matongoretio ni Jose Gatutura